Saba shembaru na chwana mbaru leo bali kutira kwa kusasa kuna mu bakula ndi hutu shemba bakula mutu amba kula makilala waukwa mutieli lima Mwaukwa yese li 12 chero kupaba muso kulimbeleke efateni fati abafamu bate manpower yetweza likaze yande noti kwanea kweza likapalize chwana ze nyanza bashembaluna ninto yetisize kuli kutahefu twali mu kwanu kuli kamani nako kafe harubangi twalo kubanga watu abanga tatawa leka twali kashe kota mtwali mu pro muso kiufi batu banyande ba milaini machembele batakuvota kiwa batilekali kono bayizi bakulama utu sisi siyo kimali njikini kupa muso mali ateli mali ama by election ateli akweza manto mavota skati apala chwa aholo lukupa muso kuluchali hati batala pala wanyanda Zuha na TV kina mina man kabujesha denko la dedla duduntan man mwezi kaputala kina man kabujesha denko la dedla duduntan Zuha shangu peto ne zapata ba yesi kweza laki ya mzibinji muso wako na kuhadisiza fataba ya kulima equipment salu na kwa baekeze kwa teni ni manpower kuli musawezo kwa nakuzura tiyago kwa kuli lasunda bafeza kwa nosichaba sisi kangama voters card sibona ku number isa yenga atachokusaziba ku batu baba bakabaiza chwani kulinwa na bakado kumana kabe kama voters card Pilaelo ya mina kona pilaelo yenji mwana hakaufela Lui Kambota ni ma MPs baba mwali bakazemu babilaela ni mwandu ya mulao chabaye efitile chale kukupi wakuli muso ukupi wakuli wekeze kwa babeleki kuli musevezi ukone kunyangufa kuzwa 4 voters card kona ye mifamata akuketa babusisi bemutokwa bitwa kangi chole kuli muvote kwanda kungo na tuntona to batili mukanga Museveni batuwa bangata Museveni mwazo hapa ana lunyefi bawekeleze vya kwa mazazi kwa rusere chene mwa kuti basi yele